Hello, I'm sorry I can't attend this important conference today. People are at last beginning to take interest in the issue of drones and the dangers they present. War technology, of course, changes constantly, but what doesn't change is the use of our country to test and practice for war. Aberporth is where the drones are developed, with a £900 million Ministry of Defence programme. It's the only site in Europe that allows these unmanned vehicles to be tested and flown, not a fact that we can be proud of. It's more shameful still that the Israeli military advised Parc Aberporth but used drones themselves with devastating effect in Gaza. I've been to Gaza many times to see the suffering of a people under an illegal siege. As an MEP representing Wales, I know that as a nation we have demonstrated our solidarity with the Palestinian people. And people in Wales want an end to what Human Rights Watch called the killer robots. I wish you an interesting and constructive conference, and I look forward to working with you in future. Mae'n ddrwg iawn gyda fi na alla fi ddod i'r cynhadledd bwysig heddi. Mae pobl o'r diwedd yn dechrau cymryd diddordeb mewn drones a'i peryglon. Mae technoleg ryfel yn newid yn gyson wrth gwrs, ond un peth sydd ddim wedi newid yw defnydd ein gwlad ni i arbrofi ac ymarfer ar gyfer rhyfel. Mae drones yn cael eu datblygu yn Aberporth mewn rhaglen 900 miliwn o bunnau y weinyddiaeth amddiffyn. Dyna'r unig safle yn Ewrop sydd yn caniatáu hedfan a profi nhw. Mae'n gywirlys hefyd bod lluoedd arfog Israel yn cynghori Parc Aberporth ac yn defnyddio drones i ddychryn ac ymosod ar bobl Gaza. Dwi wedi bod yn Gaza sawl gwaith ac wedi gweld dioddefaint y bobl o dan warchau anghyfreithlon. Fel aelod Senedd Ewrop yn cynrychioli Cymru gyfan, rwy'n gwybod bod ein cenedl ni wedi mynegu solidarity gyda pobl Palestina ac eisiau rhoi terfyn ar y drones. Rwy'n dymuno pob llwyddiant i chi a diwrnod diddorol ac adeiladol, ac edrychaf ymlaen at gydgweithio gyda chi yn y dyfodol.